Ste vedeli da je nogomet prvi dokazao da je zemlja okrugla? Če se mene vpraša, bi vsi vozili Kio. A ste vedeli da je velikost žoge enaka že 120 let? Ha? A nije zanimljivo. Ja ne mora kvalificirati u FIFA ker nimaju dovolj trave. Če se mene vpraša, bi vsi vozili Kio. Lutka moja lijepa. Ste vedeli? Nemate pojma. Ajde, brcimo žogu. 1, 2, 3, nadpoprečen moški. Get that.